Halo teman-teman, nih ayahnya Rinjani. Kita mau cari ondel-ondel. Katanya di tumpukan balon ini, balon di bola ini banyak ondel-ondel loh teman-teman. Yuk kita cari yuk ondel-ondelnya yuk. Gimana ya ondel-ondelnya ya? Kita cari ya. Wow, nih kita nemu satu nih ondel-ondel nih, ondel-ondelnya nih. Kita kumpulin ya di sini ya. Terus mana lagi ya? Wah, nih ada lagi nih ondel-ondel babe. Kita kumpulin ya sini ya. Tuh ada dua. Mana lagi Bunda? Wah, nih ondel-ondel babe lagi nih. Kita kumpulin lagi ya. Oh, ada airnya dia, masih ada airnya. Tuh, oke kita kumpulin lagi. Kita cari lagi ya. Tuh ondel-ondel babe lagi. Mana lagi Bunda? Nih ada ondel-ondel. Nyak. Tuh. Terus mana lagi Bunda ondel-ondelnya Bunda? Wah, mana lagi ya? Wah, ini dia nih ondel-ondelnya nih. Tuh ada lagi tuh. Jadi ada 6. Ada lagi gak ya ondel-ondelnya ya? Kita cari lagi yuk ondel-ondelnya yuk. Cari lagi yuk. Ada lagi gak ya? Ada lagi gak ya? Cari lagi. Wah, nih ada lagi nih ondel-ondel nih. Ondel-ondel si Nya nih. Oke. Sampai sini dulu ya teman-teman ya. Makasih yang mau ikut nonton. Dadah. Assalamualaikum.